ku kwaba kwebembirwa aho mwiro wa Bishop ahabwa Northankore Diocese Emeritus Bishop Stephen Namanya yasima mukazi w'umugenzi okunda mushija we okumufaho nangwa n'ebindi byinji ebyakorera arhanga naye nashaka ngo mwero tunamanye ibyo akirara nasasa n'ibiguru na y'ibiguru mu nabo ko kabanyira kana ko mu kwebera umushija wa Hagasime tizabwe Hagasime Bishop yakigamba yatugakira no mu tubaturaba tugaitwa yatudirisha cyayi kimwe mu ndagaganira utandukira kuka kukwedera n'umuzana ahabyo Emeritus Bishop Stephen Namanya yasimeka yo mugenzi ho kwatanisa kutungura by'ubwegese mu district ya Kiruhura obwo ari kuyamba amashomero hagari muri Shere Model Primary School bari kurete bitabo computers no kuombeka ebizimbe by'amani bitabo yasohoke bitabo yatanga kureterana n'amasipers ku mashomero ya Kampala yatanga kwinjira ya chukuna ya kutaka kibuga management ugiro kugira ngo bakibuka sokoni kugeresha twakoresha twatanga organization y'ubwibindi uri mukazi w'umugenzi Mangere Kakangire na wayine byagamba mugenzi tuzosinge yamakuru kumanya abantu mugire bibi ibyo kumura tubarate kandi kinayizire avuga ngo mushisha wanjye nawe sana bebyanjye agayanje agatwara ko yifi twara agapanga yifi atwara n'icyo cyonabera ngati yifi kandi umutabano w'umugenzi kandi umuserikale Lieutenant General James Mugira yasima babona bakwatire heka yabo okurigishe bonafa okwitiaga majengo abanyuma yashobora kufa kwishe icyo kwaza kajya tingwe na kuri muri ashambuye yande ati cyumwe cyumwe umukazi wanjye nakwaje mwana babaritse muri zo sasa kandi mugabara mu cyakare twera icya kabiri kujya tingwera aba politicians zo kwesa speech havuwanje ati uvuwanje bakarinda politics ko mu atakaje no kwigeza mwe gukora amayo bone umeboto parliamentary yako tofauti kama hizi zingao nichosho kutwara umwibira na inaweza kaleta kutunga au kwa kutoka na politician akutugesa shoma bantu omanyino hoyi nogamba nawe no hoyi musheka nawe no hoyi nogamba ikintu cyawe no hoyi ne wote ile gamba nawe nikindi ukureba umuntu kagamba nawe okamanya umugenzi Wilson Kakangire hasimirwa abantu okora ibintu by'amana munonga ebirumwe amakanisa amashomero okushomesa efuzi n'ebindi umugenzi aferira imyaka 97 ahabiro 30 ebikozo ko kubanza umwaka 2025 kandi naza kuzikwa nyencha kare ebiro bina ebikozo kwa kabiri 2025 mu makaje kacumbiro Rushere Town Council kandi Sky TV neza koreka imikoro yo kushendekerezo mu birugo umugenzi butunu Gasha kwa Canary Mesa aha wa Sky TV ageshonga